het na bel Kuki channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom ke ta hote ngai lut ta subscribers le viewers so achi sani khu phabap sunga kol phamei wa asit le internet jam khat anabui se in aphat chan to so ong ki so do thai tapon nein het thim over ma ban azong ngai lut na nei ta channel hinzui zam ding uvin tawn le tim na ka hin nei ove THUSOH a analut ta hoite 20 October ni sim som le ni khu a THUSOH LAHKHOM ho India gam sunga dinga vet zui thai ta le ki thang alpi ta industrialist philanthropist le Tata company adinga chairman Louis anahi Ratan Tata achi sa October ni sim ko ni khua anathi to kilhan in ama khial di in Noel Tata chu chairman di in anal hangdo ta ve kum som gup le se ya upa Noel Tata hi Tata group le Tata trust to achi sa kum tam pi sunga hi anaki mangcha jing khat jong a hi Huilagupi hatta Hurricane Milton tia ki he in United States kamsung anabo tolhan in US kamsunga Florida kaiza mi som in thina anatu uvin hi hichi huilagu hatta in Florida gam kaisunga inlet lo thilalo hata simsen lo su sit na anaiza muntam pi tuizin achup hitai gam kaisunga hi kichop mat to na muntam pi asu boi se helovin ko phamei wa zong mi tampin amu zo lo hi mi hu do le ke thopi na emergency service by home 10 achil ha pinaw chunga mi pite chingthei ta akhohse over safety guidelines ki pi ho azuina ding vinzong amun mun a local authorities on hilcha na ane uve Pakistan gamsung Balochistan gamkaya khwar minority chu sung mai hol hot ho chunga bulu na anachi ha zein natong mi som ni inthina anato ove Friday ni sim som lakhat ni ho a Balochistan province a police ho seidung zuizin mel hello thor choi mi som liwal in galman cha chikim ta ki choiza zan kim laiza bulu na chu achi la pu a hi ati het thei khat chu Balochistan gamkai sunga hi minerals tampi omzia hi chu ho lai do mancha na ding wanui gam ho a hi dia China in sumna pai apo do a atos zing a hi hizia chu gamkai sunga gargu bolhon hitabanga chalo na hi hata adau dal ova bulu na hi achi la pi zing u hi achi saphat ho azong hitabang bulu na zia Chinese mi thina to zong hu umzing anahitai Israel ten Beirut Kopia Hezbollah lamkai lubu khat thading anagut nawa kon anasu cha in hi Lebanese Security Agency to ke thokom a ngo hizin chule Hezbollah liaison le coordination unit lubu warfare safa chu achi sa Thursday ni sim som ni khu achu Israel ten anatu u ahin Central Beirut a namun El Strike na bol khum nawa mi som ni le nilam in thina atova ama hi anaso cha hi alang khana Beirut khopi sunga Hezbollah te headquarters zone Israel ten kizom in anabulu ta vetin Lebanese authority hon anasai na banova bulu na hi Hezbollah to akibuya pot Beirut khopi sunga Israel ten bulu na anai naula a anasapen a hitai ati hichi bulu na to ke in apat na duam but na Israel ako ima ampoy zong akiti achi sahap takal sungam Hezbollah galgut bol lamkai tampi Israel ten ehin hedo zingnaw chunga wafya safahi tu chana adam sot ahingdo sot pil khat zong hi hiti ho kala Israel daw na thu se zing Turkey President Erdogan in ama Parliamentary tawkhom na masa anay uva aholim na Israel in Gaza Lebanon buluna anay in abana Turkey blue na ding ki wonna aneze anati Israel in Central Gaza mona galgu bol ho pansana Rafida school El Strike na bol khum kitnawa mi som ni legate in thina ato eventually mi som nga le li in kisu kha na anai uve Hamas te hin ai itapat mi pi pansana school le relief center ho hi galman cha koi ne le pansana anai uva Israel themo chanding a hol jing u hi Kuki na mite adinga kiloi khom na tribe impi le ba kai ho ahop lim pe na panna ki semdo Kuki-Zo Council lamkai milhanna anaki chei talhon in chairman dinga pu helen thanglet secretary pu thangzamang treasurer dinga
pu Reverend Dr. J.S. Kangte Information Secretary adinga pu Khai-Khou Kangte Chief of Governing Council adinga pu Sage Azang Khongsai lhendoh hidan Information Secretary Kuki-Zo Council pu Khai-Khou Kangte into so na so do e he chicken gona chu nam sunga kun tribe le impi mo po na nei zo sempan ala in hi ati Kuki-Zo Council hi Kuki nam sunga namba kai zo se kilung to ta China common political issue ho boy pidinga kisim do hinaban a Kuki-Zo sunga tribes impi le council hon governing body hin apan ala ova kiloi khom na hi Kuki-Zo nam miti adinga lungel se khom na thulu na le kitil kho na mun pi hiding chule kilung khat na chon la khan ho choi sang na nam mi pi te zo se khan khole amalam ding sim tu na mun pi khat chu hiding a hi thupon in asain a impi zo se tribe president ho zo se chule palai til hengdo ni chi ho governing council member hi na ala ova chule aki tho pi ding a hin Kuki-Zo Council hi Kuki-Zo nam mi te adinga thulu namon sangpen highest decision making body hiding a hi ati chule Kuki-Zo Council hi Kuki-Zo nam mi te adinga heng palai hi na thanei sangpen neiding hidan uzang asai e October ni sim som lakhat ni khon World Kuki-Zo Intellectual Council WKJIC General Headquarter President Dr. T.S. Haukip Chule Vice President Custom and Culture Al Tuntangai Te in Kuki-Zo Council lamkai lhendoh na anom talhan in kipapi na thupon ananay lhon e thupon in assign a World Kuki-Zo Intellectual Council General Headquarter Sungpi lamka in Achilsa May ni simsom le li 2023 ni khoni a Kuki-Zo Intellectual ahong ki bol do to klan a mission and objectives thum la common platform Kuki-Zo Council nei do ding ti a tupla doi anakin nei zin a hi phat ichanham khat Kuki-Zo jat tribe chum lamkai hon phat sopi platform dinga min chom anabui pinu uwa kum khat le hlasom le hlasagi hlinjowa October ni sim nga 2024 ni khoni a Kuki-Zo Council dinga kinup to na nei utokilhan a October ni sim som lakha 2024 ni khonin KZC lamkai lhendoh ahum hi WKJIC in pachana sangpen akepong in a hi ati nam makai hon intellectual ho vision shupul hit na nei ta ziun pathin thangwan man ati intellectual hon WKJIC min a anakichipi political identity Kuki chule social identity zo hi thisan kinai zo si hop so dinga ningkum 2023 me apat hu kichi pi to kelhan in state national like international forum like platform honjong happy na nei to kelhan a thisana ki khelmo sa chin Kuki-Zo jomi ma marmasi khulmi komram le puimi a ki khentel zo si hop so dinga socio political philosophy thuta hun ki boldo Kuki-Zo terminology hi Dr. T.S. Haukip socio-political analyst coiner of Kuki-Zo terminology August nisim somnakha 2022 founder president WKJIC hi Kuki-Zo Council hin atha in inam sunga ki ngailut na kilungsit na le ki panpi to na ding ngainum umta Kuki-Zo nam hi pathin lunghlaina nam ki ngailut le gamtum nei nam hi diute sa na zala hung ki boldo nammin Kuki-Zo nam lamkai hol kilung to ta hin si video hin nam pi le pathel lung thaina hung hiding WKJIC in lamkai tha kilheng do ho zo sele tribe lamkai ho zo se ki pa pi na le kinep na sangpen a kinezin a hi ati United Nations a het gilna nei hon vanui chamhat gam hon Myanmar gam sunga civil war baina ding a apanla naw phat chom na imacha ampoi ati Thursday nisim som ni hoa UN expert chon gam sunga chamna le bitna ong umdo na ding in vanoi lamkai hon sumla pai galman cha le thanei na kiti hi junta vai homte angwal sa na divin nge na anei ove UN special rapporteur Tom Andrews in gam sung dan hi kho city chu bet tours a hitai anatin chule mhim 3 million var higala tours ja chen na gi na nei lo so do u hita ati het thei kha chu Myanmar gam sunga buina hi tu haptakar sunga hi Laos ko pi a chi hlading South Asian lamkai hot to khom namuna hi chamna om do te ne ding a junta vai homte chule adodar hon din mun khat ala na ding uwa nge na sangper akinei dan thuso hon ata lang uve
het thei khat chu February 2021 kuma junta temni pi vai hom na anala azo uwapat milham sang som niwal anamat tangdan u US Congress a former member and he Andrew in SA hi ti ho ka la Myanmar khupi yangon a civil resistance movement ani khan jingsu ke na ding in junta supai ten khupi sunga holna memat na le humhalta a chalo na ha te in achil ha pi ki dan uthu so e hitapang thil so to ke man in anti junta alliance yangon azai ti azong ki he ke loi khom na mo po he theita pai phyong min Aheloute dezai chu zolanar im zin gunti chu gas list apanga seiwa anamat tu mu hi alangkhana ta san ta thuso in national unity government Ministry of Defense in Second Region Pilabu Hupi Junta Sopaite Headquarter and Chudo Tadan U and a Pongdo Ove. Junta Sopaite Akun Government Chatampi Chole Sumkorve Nato Kisai Tilman Tamta Pizong. Ala azota ovin asay uve. Chule atiamang se helova Junta Sopay Pachon Pizong amat novin asay uve. Friday ni simsom nakat ni ko achilha Government of India, Government of Manipur le United Naga Council ke hona triple tie talk chu amumal ima amlovin anakichai ta na hi hichi ke hona chu New Delhi khupi ana nei u ahin Indian Government Ministry of Home Affairs akon AK Misrat Advisor Northeast Manipur Government thalenga Chief Secretary Vinit Josile and Asok Kumar Commissioner cum Secretary Home le UN se akon palai ho ahive aban ke hona hi ang lungdig November ni simsom langa ni hole senapati mun am na ding kinup to na jang an nei ove het thei khat chu hi chi triple tie tok a hi UNC 10 Manipur State Government in achi sa 2016 kuma district atha sagian sim do u nungtol na dinga nge na nei u hi dunia di in thuso hi chan in akichai tai thuso tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chibe